who can just go and make an arrest. Nope. The court is 100% reliant on the member. So back in March of 2023, the International Criminal Court, or ICC, did something, well, pretty much unheard of. They issued an arrest warrant for Vladimir Putin. Yeah, a sitting head of state and a permanent member of the UN Security Council at that. And yet, here we are. And that, of course, raises the big question, right? You've got this official arrest warrant. The charges are incredibly serious. So why isn't he in handcuffs? It feels like a huge contradiction. And that's exactly the puzzle we're going to dig into today. Okay, so the date is March 2023. The ICC makes its move. It's a huge historic moment. But, and this is a big but, you're about to see that just issuing a warrant and actually enforcing it worlds apart. All right, let's just get straight to the heart of it. Why no arrest? Well, it's not for lack of trying. Turns out there are some major practical hurdles getting in the way. You can really break it down into three main things. First off, Russia's response is basically, we don't recognize you. They completely reject the court. Then you've got the ICC's... Kaya clear coordinate, Mudgothi Chilota at the blow. Away, Ketagi to ship home or you create Tagi. Tell a lepurtiva mono, but tell that tobotone. Kabaka, Ukraine, Puivera, KK Ukraine, Puira America, Patreon, Kissy Yezo. No? Ka. Dobaka, let's ceasefire. Puti, Glejuera, EU, call a Hungary. Arkile amlaga ana paganyoni chumora le nyoba no potile EU mege potile nana ya po amige de pichu de midale nyo tuduba mamna khole de mudu ko no kene polen ne te wadali no kokku polen ne patene mala polle podo bo pa no me ke kwa gele ko ne de mudu ko de awe Hungary ne ko wada lo EU ko de pan akhatha chui lo do ta wada the blue mila ak troti wada ak blotti wada puti le jura so Hungary ni la do clear to wada ka no the bol ke le jura le Hungary le wada le Hungary le tik le kok le te nyoba ka ba do ko bo yu lo ke ne tam ma ta no mu ko no Poland te wada li Russia ak bo yu mi he yu wada le mu polo pe pa ga le te nya ma mo no ba la ke le jura clear ko blue bo tana ke ka ba yu le la minimum ke ba do limi ula limi udi jiro do ahodre Poland te wera le ke ni Putin ni me he yu ba da jimu polo ne akabo yu ne takaba ko optio ka ba cholo do ta ka pho wera Putin ni lo ina ma ta jile no awe le Poland ni take wera serious lo ba khala ICC to wera lita pho back to Kito Kisit la ma sha pene Kito Kisiki Russia le do Ukraine la kiro kisite mashane ICC ne tini wera ta ko da munu amata ba lo belo ko wera Putin ne awethe pho wera to wera lita pho le Putin ni lo ke pepe ne be make kwa ne ICC ne apora la na ko cha pho ba mo la ICC ne a o wera da member chi ko ti de pa la kla ne pole pa mo no mi Russia de pa ba la kla ne pa wera da pole ho ne pole ho de ne dia mi tami wera ICC member chi ko de be to ne ta ma thwe lo ako ne we me pho we se pho we pa do ti ko la mi de do pho we ba dre na ge ne ti si ko lo no me do pho dre na ge ti si ko no lo awe le ta ma ta mu ko de no awe le ta ma ta le Putin ne pa ga chumwe le mi le nyo at nyo do phe ma ha ku u pa na hu ba wa da le pho le ko ba wani no he lo wa da ta lu di heri ne heri mi na rin bla mo no ko de no de nyo ba te ti no ta le Philippines ko lenya pukui detergan dia awe bata pho ne ke letar patu pata pu wala ko boyu plus san mi mo awe ne ke ne ko pata ICC to wala lita pho mo no awe ne ke ne je lo he pe ki poko kwa wala ha ko bi je mu ko de ke awe ne Moscow pe na awe Russia Hungary ne ti ya ta ko put pe ne ke Hungary mo no awe ne euro le la ta du no ta du euro le la Ukraine o wada pe mi ya Ukraine order pay ho the tani do Ukraine order pay ho the tani do ni me ke kwa ke no pay ni pole ople awai ni Romania Moldova upe no
Pole open no, list no, Lithuania, Latvia open no, Belarus open. Ke ako na pimi ke kwata euro ko te pay ni. Hungary ni ulu ta kazani ya. Ame upale ta khoti dito le Bulgaria me Greece me gide. Mata ti le puti ako ni kunyo di le ke hedo ko boti di damo no. Ata ni do pa seta ni o tar kai pati pa ba no. Do tale EU ti ko ni no awa poko wada le anti EU. Tale Slovakia da Hungary kibine awe akewara anti euro mo no. Anti euro ne euro ke Russia ke euro hadi euro ne nege awe che hadi che le Russia marco Russia chen mo no. Ta po che so mui ba. Kwa ke Russia le du le Ukraine. Hungary ne thoda le Ukraine la thoda Russia ba ana ke EU me ya ko ko le anti EU. Ta kibine awe lo chorje ta na ke le Palestine ta choro o le khobo le mi bana ko he de bi lo la ke wada anti EU la mi wada Hungary ne Russia le wada Putin le wada the no Putin le la America la ba le nyar blo ne Alaska li mi ya hakili awata le America ba do awaka akale ba pu wada le Belarus ata awati te sera le Belarus ba Belarus na ke de kokko Donald Trump ke le wa ko ne te mita bita bel riba me ple lo le khmu khasa le ta mi wona le kokko ne awati mi ti lo ta ne ke ba ti weta lo le pu ple ta lo le safe lo ta ke chen ko da awati phe ko fo lo pu ku ne chain lo ta ne hu the weta ta lo le Hungary ne a se weta le Donald Trump awa ji do ke se we si ko weta le Putin ago ne lo do Putin na ke ne ado ta me ma te ta na mi ba ne ame le Hungary de ma ta na mi ba na ye piasa na ne ke ne la ka le we ago do ke le le ta bo che go ne piasa na o tha weta le pole o phe da ko ne si da ne me he do ba bo ju le ju mu polo du me na ne do ko bo ta le no o le ICC li ta po ne le no go to le ICC li po ba na ke ne tele EU ban on it awe Russia ka bo ju ne hele mu polo ne ba no pa ku de no le awe le ara da ICC ti do li ta po ko da ni do awe le pole te plo wa dali mo no ne hele ko ne hele mu po ne hele ti ne me he ba ko ne du me na de no bla la awe na ke he ple ke me hele Moldova me hele Romania le du wa de te ya no mi ba me ka so ro ja bre si ja ba mo no lo ze de pa so ro hele pole to play with Russia puti ekle no je no ako de me ki kwa lo hoko de be ni agle la clear ga ro ba o da le ba le le ju ko bo ju lo awe da ko kwa da ti da no mo ko no ta na ke ni ta cho ko to ni bu tho we da li le te we da mi ti nu ya ki nu ya la ka to ko la ta ako da ne me ke le ni do da po aga ni chomo le te mi ta nyo ba ya si ko yi chomo le nyo si ko ba puti ni aga ba thu ti cho ti da pha ra do ta so hu tho ta lo si ko we da ti le ni ke ple lo we da le khasa no me America ka ple la khasa me Putin ka ple la khasa mo ko la wati phone call ni de me khasa ba awati phone call ni awati ki ya lo ko to call sa no ko to lo call sa ko ta ni do pe le awada polite wada di do ni hele polite wada di do ni le Russia ko pa te we chele no Dmitry Medvedev te wada le pole de be ne mara na ta ni no ne chumo lo ta le mda de lo no le America ta po phola lo da mi weta pa du atra le America le lo mo no no le America ta po phola lo le da ta ke ni puti ke le wada le Hungary ni ne chumo ga ta kwe lo ta ne ke America ta kwe America ko mo America ko ter ko ra wili pa ter ko ra wili o le la ne du ne lo di to le ne chele ha ta le ne do ne America away Russia hi wada be gro le America li no ne do America ma na ke le ta lo ta kle cha ru cha thi cha ko do mo wada ta su ta so da wale ko ba do do ta ta le ko ba lu thwe ko ba ma thwe be da o si ko mo no me le na America ke le de Mexico ba bagana si ko no me ya ke de euro America na te me le pe di do te ne at di do le nya a si ko le ba mo no a ko ne do a we le te le ne me le Russia ko pa te we ra po le cha ne mo no a we le ko kwa su me nya mi we ti lo ta ke ro ne lo me ke ro ba pu ko mo ke me ke ro ba pu ha ne Hela KK ni Donald Trump te wada li mo no mi ba ka le thu mo ho again lo cha ba lo te le ba ate se ko Ukraine no thu mo ho lo no te wada thu mo ho mi sai ka mo no lo Ukraine khwe wada ne ho na ba phe wala wada so ro bu lo ko ne KK ni Ukraine te wada le mi no thu mo ho pa sa na KK ni de mo ko o mu ni de ne Russia na kha ba ti ko Ukraine de na khama kha la do Ukraine de aglo ba na phe pa kha na ne le ba oro no ko bu ne
ne di ve ne me klokli me all ba da mara le ba da klokli one well and her po chu ne da ba kalo na me ya to ke ne Ukraine te da ate ko da do ko don ke ne me tele no mo ha da wila me che ne jelo ko wa da petro aso kichi yezo no kichi yezo petro ne me la ke le kha ba ya petro do da da la do ro ma le pa chan ho ji de no ro ma le pa chan na cha lo pe ne so kichi ya te chi ya lu chi ya me ya cha lo do wa ke ke da wa Russia da kha lo da Ukraine ko ne do de cho me de cho na kha ma kha lo do le wa ta di po ko ne Ukraine wa ti ba ne ta ke se wa da control America le lo ba ro wa da petro ne lo do ke ne le na ki ta ke nyo ji ke pe lo pa ki ya me le ti lo da ba pu do ke te wa da 6 ya no wa de ke ba ma wa da le a thought mi ya ti nya ba mo no ba le ta kha lo lo ne Ukraine te wa da li ba le Donald Trump te wa da le local ta du me local ta mu ta khu ra ki ni ba hi lo wa da ko to no ta lo mo no Donald Trump ki do da ka na Donald Trump na wa lo a ta lo pa yu ju lo le chu ni nya wa yu le pa ni me pho go ma wa go lo o bui la pa me te o pho go ba da wa yu le pa lo do ho sa da do ti lo ba to ba te ba da pu te u la do me le ta ba che ne benefit num da ti nya ma no to ba da le na du ne ba hi lo da na ko no me le ne ga de no lo no de ti lo do a ne ni ni a wa da le euro ti ko le ma da le o do super power le euro ko pa di ta te me Italy me Germany me Brazil me ti de pa mo na ti ko ki be te be ne ar ke wa de che wa da du tho bo lo do pa pha da wa da ata support wa da Ukraine tho bo lo mo no te wa da le siblisi po da ko Donald Trump la ge lo da support pa le ceasefire me ge ta du ko wi me ge na permanent ta du wi me ge le Russia da Ukraine sibli wa da mo no si petro wa da do ma le hu kle se ta pa sa ta na ki do te wa da cha i te wa da cha le ne do da ta te to ko ta mu ta khu ceasefire le a me ta pa we da do to mu le euro ba ne at me data ceasefire ba ni lo kana da yu pho lo kana da cha yi no kana da yu pho lo da si petro he he lo te ka da che ni do pam ho la wa de le ti lo ta ki ya ne me ko lo ta ki ya ne me am dam da tra ka da le pu bu na hu blu blu mo no ho da ni do EU la ke wa da super power ti ko ti de pha la support wa da Ukraine tho bo ne ceasefire le so no ko ta te ko mi de pa da a we ti ba ni a de ke ceasefire le no ba mo no de ke ceasefire ko ba ko na na ni lo အခုနေအဲ့တော့တေဝဒလေမိမိတေဝဒစစ်ဖိုင်နော်ကိုနေပကဘာပါစီကိုပကဘာတေကိုပကဘာမဝီတကိုလားနော်တနကိတချင်နေတော့တဲ့လောကဝါတော့တဲ့မိမချင်းဟေးသူနေခရဒီတဲ့ကဲရကလည်းသူမဝီတတူခရယနိခရဒီဝရခဲမို့ကိုဒီကေမို့ကိုဒီနေပါတော့နိုဘယ်ဖစ်ပရပါတော့မြချက်ကလိုဝဲလက်ကူတဲ့ကိုနေဝဲနေတဲ့အဲ့တော့လည်းပပနော်ကပမေပါတော့ပနိကိုခရဒီကချေကချေမြပနိကိုမာကချေကချေချက်ကဖရဝဲလောကဝါဝဲလောကဝီချက်ကခေါ်လားအခုတဲ့တယ်တော့ဝဲလေပကကွာတော့နော်ကဲထောအခေါ်တဲ့လေကဘူးကြလေးနေတယ်လင်တော့ဘောယူဘူးကြတော့လေမေပူပပလေတီလီဟောမမဲကဲရရဟိုဒီဖာကြီးဒီမှုကိုသိနာမိမိလေရိတ်တက်မီမော့နေမီမော့ဘဖလောလေတူနော်လို့ဒီပါတော့သူဝတိချုံမကြလေဒီတိညာပါတော့လက်တက်မီမော့ဖမှုနေလေနေပါခါနာကိုနေကောမှုနေတယ်လောက်ခါလာတာတော့ရုရှားနေဟီတယ်လို့အထောက်အထားကီနေနော်အဝေးတခါတော့လေထုံမော်တဲ့နေပါလောနေတော့ခေပူဝရအမေရိကဖက်ထရီယိုနေလောuna tu chomo jele mu ko di mono awele pete ba da do ICC tapita marka ne me magale le corporate bill le apho wada puti ni daga le do puti de le te no lo no do ta le te ko wada ta mu ta khu ke ro lo sa no ku de ba me ko lo mo le ple le khasa ke ro ba ko ne do ko ro tu ko lo ta ta lo ta kle le kwa si di bi no lo the next time in Moscow de ni chomo no ko ne Donald Trump e do le da hot na ke abakwara wo wa yi mo no abakwara chi to ya khoti me nya lucky ji krele ba le at le me le bo do le lo do munu muda awe ba chumo ya no ko na cha na ba san de le ku do awe Donald Trump put it there next time Moscow me nya ba pu ni awe da Donald Trump le khele at lo na cha put le Hungary ba do when ni ke te ba ta mu ta khu kle do na cha de do no le kha de ko to ko ta lo da ta ni CGP no lo ba ki ga de ki myo ta ke ko kwa ni mo no ye chomo ta le to bu tho bu lo ba ya di ba mi ta du ku chen mo no tu tu chomo je le ke ba ke ti lo ta le khemi chi ko ne la ta ha nya yi ta ka so ta bu da bu du ka ba wa da phe ne lo mo no ta bi lo